Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abatuye muri komine Minembwe uza teritwari za Fizi, Uvira na Mwenga bavuga ko nubwo Perezida wa Kongo Kinshasa yivuze ko yemeye agahenge, ibiro ry'ingabo butegetsi bwe bushyigikira ikomeje kubagaho ibitero. Imitwe ishinzwe ubwo bitero muri Minembwe irimo ingabo za Kongo Kinshasa FARDC, iz'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. N'ibiro ry'abazendo ry'ibumbi mu mutwe wa Mayimayi. Perezida wa Societe Civile ikorera muri Minembwe, Mufashe Santos ku cyumweru yatangarije radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko ibitero byahagaze kuko abaturage bakomeje ubwo bw'ibitero bya drone. Mufashe yaravuze ati turacyaratswa na drone za leta, hafi ya byose bigaragaza ko imirwano itahagaze, baracyatera kandi hari ababigenderamo. Duhora dusaba ko hajyaho imihoro y'ubutabazi. Ndagira ngo menyeshe umuryango wa Afrika yunze ubumwe ko abatuye mu misozi miremire bakomeje ubwo bw'ibitero ndetse no kwicwa, baratera amanywa nijoro. Umunyekongo yasobanuye ko drone ziri kwica abasivile kandi ko zangije imihoro y'itumanaho n'ibindi byafashaga abaturage muri Minembwe gukomeza ibikorwa bakesha imihoro ya buri munsi. Ati drone ziri kurasa ingo z'abasivile, zahagaritse ubuzanzira rya telefone, kandi mu by'ukuri iki kibazo kirakomeye. Twacuruzaga dukoresheje telefone ariko uyu munsi abatuye muri Minembwe ntibagifite uburyo bwo kubaho. Leta z'ubumwe za Amerika zashimye Perezida wa Kongo Kinshasa nyuma yo kwemeza akagahenge kazatangira kuberezwa tariki ya 18 Gashyantare. Zimwibutsa ariko ko ibyo yemeye bigomba gushyirwa mu bikorwa. Umuyobozi wa FC Ventura ko Huneye Nanga yagaragaje ko itangazo rya leta ya Kongo kuri ako gahenge rigamije kubeshya amahanga. Asobanura ko Perezida Tshisekedi adateze guhagarika ibitero kuko iteka warashaka intambara. Ku rundi ruhande ariko ku cyumweru igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC cyatangaje ko ibindiro bya .0 n'utundi duce tuyikikije muri teritwari ya Fizi, intara y'Amajyepfo bikiri mu maboko yayo. Ibi byatangajwe mu itangazo ry'akanya amakuru yaramaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga yavuga ko gace kigariwe n'inyeshyamba zatwirwaneho zikora mu rya FC Ventura. FARDC yavuze ko amakuru ari ibinyoma bigamije kuyobya abaturage no guteza urujijo nk'uko byatangajwe n'urubuga Media Congo Kadomunete. Igisirikare cya Kongo cyemeje ko ingabo za leta zigifite ububasha busesuye ku bintu by'ingenzi bya .0 ndetse n'ubuce biyikikije, kandi ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje hagamijwe ubwo rituze mu turere twashenguwe n'intambara. Umuyobozi w'agateganyo w'ibikorwa bya gisirikare bya Sekura kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, Colonel Apoko Bangara Michel, yamagariye abaturage gutuza no kudaha agaciro amakuru adafite gihamya akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Yaboneyeho gusaba abaturage gukomeza kugira icyizere ingabo z'igihugu no gukorana nazo mu guharanira umutekano. Yashimangiye ko FARDC yemeje gukomeza ibikorwa bya gisirikare kugeza igihe ubutegetsi bwa leta buzasubizwa mu turere twose tugarijwe n'umutekano muke, by'umwihariko muri teritwari ya Fizi. Intara y'Kivu y'Amajyepfo ikomeje kuba imwe mu zibasiwe n'ibikorwa by'intambara, aho leta ya Kongo ivuga ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ituze rirambye rigaruke muri kariya gace. Naho Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yasezeranije gukora byose mu mushinga w'ubumwe bwa Afrika wo gucekesha intwaro kugira ngo batuye Afrika babeho mu mutekano muke baro n'icyizere yimewe gutera ubutegeko umuryango. Ndayishimiye yatorewe umuhango we kuwa gatandatu ku cyiciro cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ya Addis Ababa muri Ethiopia mu nama isanzwe mu 39 y'abaperezida n'abakuru ba guverinoma. Nimwe bwa mbere Burundi bugeze kuri ubu butegetsi bwa Afrika yunze ubumwe busimburanwa buri mwaka hagati y'ibihugu 55 bigize uyu muryango kuva mu mwaka wa 2002 ubwo Union Africaine yasimburaga Organisation de l'Union Africaine yashinzwe mu 1963. Mu ijambo yavuze kuwa gatandatu ya Addis Ababa bamaze gutorerwa uwo mwanya, Ndayishimiye yaravuze ati nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika cyagakwiye kuba cyongera gukolonizwa, guterwa cyangwa se ngo gihatirwe kuyobora ubutegetsi bwari bwo bwose bw'amahanga mu kinyejana cya 21. Perezida Ndayishimiye ageze kuri uyu mwanya mu gihe mu bice binyuranye muri Afrika kirangwa intambara, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Kuva mu mpera za 2021 umutwe w'inyeshyamba Ventura uri mu ntambara n'ingabo za Kongo Kinshasa mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Impande zombi zirutse kongera kwemeranya agahenge. U Rwanda rushinzwe gufasha inyeshyamba za Ventura ariko rwo rukavuga ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi ku busabe bwa leta ya Kongo. Burundi bwohereje ingabo muri iyo ntambara kurwana ku ruhande rwa leta y'icyo gihugu. U Rwanda narwo rushinja leta y'u Burundi kuba yahisemo kwifatanya n'abashyigikiye kandi bakorana na FDLR, umutwe w'inyeshyamba urwanya leta y'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ugizwe na bamwe u Rwanda rushinja ko bahungiye muri Kongo nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Mu ijambo rya Ndayishimiye yaciye umurongo ku ijambo amahoro, yavuze ko ibura ryayo riri mu byatumye Burundi bukererwa mu iterambere. Yavuze ko amahoro n'umutekano bidashobora kugerwaho muri Afrika mu gihe hakiri ibihugu biterwa mu nyungu z'amahanga cyangwa se ubukungu z'ibihugu bikomeye. Yongeyeho ko ku butegetsi bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yifuza kubona ijwi rya Afrika rirangura rikavuganira iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga, ubusugire bw'ibihugu byacu n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwigenga. Nyuma yaho mu butumwa yatangaje ku rwa X, Perezida w'u Burundi yashimye abategetsi bo muri Afrika ku bw'icyizere bamugiriye. Yavuze ko Burundi bwabyakiranye icyubahiro cyinshi no kwicisha bugufi. Ati nshimye byimaze abategetsi ba Afrika ku cyizere bangiriye mu kunshyigikira ku mwanya mukuru umwe bwa Afrika, hamwe n'icyubahiro cyinshi no kwicisha bugufi. Burundi bwemeye inshingano no kwitanga butizigamye mu gukorera umugabane wacu n'abaturage bawo.
wabo Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo na William Ruto wa Kenya ni bamwe mu bategetsi bifurije Ndayishimiye icyanirwe mu mirimo mishya. Mu ijambo yavuze ku wa gatandatu, Ndayishimiye yavuze ko icyubahiro bahaye Burundi cyanditse amateka, ati mba mutima zanjye zitumye nibaza nti ndinde wo kuyobora Afrika yose mu cyerekezo cyayo muri uyu mwaka. Bijeje ko Burundi buzakomeza gutega amatwi ukutabagabana ubufatanye bwose hagamijwe neza ya bose. Yashimiye Perezida wa Lorenzo asimbuye kuri uwo mwanya ku bikorwa yakoze nk'uko Ndayishimiye yabivuze, burimo koroshya uburyo bw'imikorere y'umuryango no kuvugura uburyo butanga umusaruro bw'inzego zifata ibyemezo. Yasezeranije ko Burundi buteganya gukomereza muri iyo nzira no kongera imbaraga ijwi rya Afrika mu ruhando mpuzamahanga no kugira uruhare cyane mu ibakwa ry'imitegekere y'isi rurushaho gushyira mu gaciro ingana kurushaho kandi rurushaho kudaheza. Bijyanye n'insanganyamatsiko y'inama 39 ya Afrika yunze ubumwe igaruka ku guharanira ko amazi meza n'ibikorwa by'isuku n'isukura bigera kuri bose mu buryo burambye mu rwego rwo kugera mu ngamba zo mu cyerekezo cy'umwaka 2063. Ndayishimiye yavuze ko Afrika itagera ku iterambere Abanyafrika badafite ubuzima bwiza ngo bitabire umurimo. Ati ibura ry'amazi meza n'ibikorwa by'isukura niryo ntandaro y'indwara zishobora kwirindwa, itakara ry'umusaruro, gutishura no kwirwa ingaruka kurushaho bivuye ku bibazo by'ikirere. Ariko mu kiganiro n'abanyamakuru gisoza inama rusange mu bwa Afrika, Perezida mushya w'uyu muryango w'ibihugu biwugize yavuze ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ari ikibazo kidushishikaje cyane. Ndayishimiye yafashe uyu mwanya w'umukuru w'ubumwe bwa Afrika mu gihe cy'umwaka umwe mu gihe kuri uyu mugabane havugwa intambara muri Sudani y'Amajyepfo, mu karere ka Sahel no muri Kongo Kinshasa aho ingabo z'igihugu cye ziri mu mirwano. Perezida Ndayishimiye yavuze ko Burundi bwiteguye gutanga umusanzu wabwo mu cyerekezo intwaro muri Afrika hamwe no guha imbaraga imihati y'amahoro ya Afrika. Burundi bufite ingabo muri Kongo Kinshasa zirimo gufatanya n'iza FARDC mu mirwano n'abarwanyi batwirwaneho na M23 ikomeje kuvuga mu ntambara kiva amajyepfo mu karere k'imisozi miremire ya Fizi hafi ya Minembwe. Ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ku bwumvikane bwo gufatanya mu by'umutekano hagati ya Gitega na Kinshasa. Mu kiganiro n'itangazamakuru ku cyumweru, Ndayishimiye yabaje ingamba afite zo gukemura ikibazo cy'intambara y'uburasirazuba bwa Kongo. Mu gusubiza atangira avuga ati ni ikibazo kidushishikaje cyane. Yasobanuye ko hari icyizere ko hari ubushake bw'ibiganiro hagati y'abahanganye. Yasobanuye ko intambara iri mu bice bibiri, amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo hamwe n'ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro y'Abanyekongo. Ku makimbirane y'u Rwanda na Kongo yavuze ko hari amasezerano Washington aho impande zombi zemeye guhagarika imirwano. Ati nubwo uyu munsi nta cyizere gifatika kiri hagati y'impande zombi, abo masezerano ahari kandi bagomba kwiyubahiriza kuko yasinywe n'impande zombi. Rero bigaruka ku Muhoozi ngo afashe izo mpande kubahiriza mu masezerano. Ndayishimiye yavuze ko kwemera guhagarika imirwano ari kimwe ariko kubikora ari ikindi kugira ngo bishoboke. Ati niba ari ingabo z'amahanga zihari muri Kongo zigomba gutaha, hakabaho kwizezwa ko nta ruhande ruzongera guteza intambara, hakabaho urwego rwo hagati rukurikirana iyoherezwa ry'ibyemeranijwe. Ku kibazo cy'Abanyekongo ubwabo yavuze ko bagomba kujya hamwe bakaganira. Aha yakomoje ku biganiro bya Doha biba hagati ya Kongo Kinshasa na M23. Yongeraho ati numvise ko Perezida Tshisekedi yiteguye gutangira ibiganiro hagati y'Abanyekongo ngo hagaruke amahoro. Uruhare rwacu umwe bwa Afrika ni ugufasha no kugira inama izo mpande kwemeza nta gusubira inyuma iyo nzira y'amahoro. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe wendutse 2002 usimbura icyahoze ari Organisation de l'Unité Africaine cyari cyaravutse muri 1963 gifite intego yo kugeza ibihugu bya Afrika ku kwigenga, kurwanya ubukoloni, gushyigikira iterambere no kunga ubumwe bwa Afrika. Ubumwe bwa Afrika buhuriyeho n'ibihugu 55 kandi buri kura cyane ku bibazo by'amahoro n'umutekano, ubukene n'indwara z'ibyorezo muri Afrika. Ndayishimiye yasimbuye Perezida wa Lorenzo Burundi kure kuva tariki 15 Gashyantare umwaka ushize. Umukuru w'ubumwe bwa Afrika ahabwa manda y'umwaka umwe iherekanwa hagati y'ibihugu bigize uyu muryango. Uyahabwa raporo z'ibikorwa byose by'uyu muryango kandi akaba ari we ugenzura, akaba yanatumiza inama z'abakuru b'ibihugu ku kibazo runaka kireba uyu muryango cyangwa se igihugu kiwugize. Uyatandukanye n'umukuru wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika utorerwa manda y'imyaka 4, akaba ari we mu by'ukuri ushinzwe kuyobora ibikorwa bihora by'uyu muryango. Umukuru wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika ubu ngubu ni Umunyajibuti Muhammad Ali Yusuf watorewe uyu mwanya umwaka ushize. Nararanganije amazi umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banasiko Minisitiri w'Umutekano w'imbere muri Uganda General Kahinda Otafiire yatangaje ko nta rwango afite Jean Muhoozi usanzwe uri umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu, ariko ashimangira ko adashaka ko yaba perezida wacyo. General Muhoozi yashyizwe hanze yumvikanye abwira abari kumwe nawe ati Kahinda nk'umuntu usimwanga, icyo nashaka no kuba perezida wa Uganda. Nkunda nkanubaha Kahinda nk'umuhungu wa Perezida Museveni, ariko sinshyigikiye kuba perezida wa Uganda. General Kahinda Otafiire yunzemo ko ibyo kuba atifuza ko Jean Muhoozi aba perezida wa Uganda azakomeza kubivuga mu buryo bweruye ndetse ko adateze na rimwe kubisabira imbabazi. Uyu mugabo yavuze mu gihe amakuru avuga ko mu gihe Perezida wa Museveni azaba ashoje manda ya 7 yatorewe mu kwezi gushize kwa mbere ashobora kuzasimburwa ku butegetsi n'umuhungu we Jean Muhoozi ni umushinga icyakora akunze kurwanwa na Jean Otafiire usanzwe uzwiho kudacana uwakana Jean Muhoozi mabwire kandi ko Minisiteri y'Uburezi muri Uganda yasabye ababyeyi kwitwararika ku bijyanye n'amafaranga baha abana azabatunga ku mashuri, ibizi nka pocket money cyangwa se argent de
poche. Iyi nkuru za Minisiteri y'Uburezi yakuruwe n'inkuru y'umwana w'umuhungu waciye ibintu ku nkoranyambaga avuga ko atazajya ku ishuri kuko nyina yamuhaye amafaranga make ukurikije abagenzi babazanye barira ku ishuri. Uyu munyeshuri umujura yabaye gikwira ku nkoranyambaga avuga ko nyina yamuhaye ibihumbi 500 by'amashiringi byo kurira ku ishuri, nyamara abagenzi babazana nibura miliyoni n'igice y'amashiringi, agasanga iyo miliyoni ibura iramutse itabonetse atazajya kwiga. Uyu muhungu avuga ko mu gihembwe gishize nyina yamuhaye ibihumbi 400 by'amashiringi, kuri iyi nshuro ngo yamuhaye ibihumbi 500, ariko miliyoni n'igice nituzura sinzajya ku ishuri kuko banduzanye make azana miliyoni n'igice, niko avuga muri ayo mashusho. Ayo mashusho y'umwana yacira urondogoro ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda. Bamwe bavuze ko ababyeyi bafite abana biga bacumbikiye mu mashuri mu mujyi wa Kampala basesagura nta mwana wakwiye guhabwa kuvuga ariko amafaranga kandi n'ubundi ku ishuri azajya arya. Umunyabanga uhora mu Minisiteri y'Uburezi muri Uganda yasabye ababyeyi gutekereza kabiri ku bijyanye no guha abana amafaranga yo kurya ku ishuri. Uyu mutegetsi ati ababyeyi batekereze kenshi kuko miliyoni n'igice ubusanzwe ni minerivare y'imyaka 2 mu mashuri yisumbuye, none bamwe nibarya ku mashuri nyamara y'ibiryo amashanyarazi n'amazi babihasanga. Asaba ko uyu muco wo gusesagura no kureba je ukwiye gucika. Minisiteri y'Uburezi yasabye ababyeyi kwibutsa abana babo kubyo babona ku ishuri atari yo si abantu basanzwe babamo, kandi ko buri gihe nta muntu uzaguha amafaranga nurangiza kwiga. Yatanze urugero ko bitumvikana ko umubyeyi aho umwana we miliyoni n'igice y'amashiringi nyamara yatanze minerivare kurya gatatu mu kigo atabyishyura, bagasanga ari ukwica abana mu mutwe bakiri ku ntebe y'ishuri. Ababyeyi bukijwe ko rishado poche b'abana ikwiye kuba yumvikana hagendeye ku byo umwana azakenera kuruta uko bagendera mu kigare cya bagenzi babo. Umworozi yabasabye ko ababyeyi batekereza ku bazaza abana babo kuko guha umwana bene ibi bifaranga bitamureba mu muco wo kuzigama, ahubwo bimukangurira gusesagura. Yibaza ukuntu mu by'ukuri umwana azakoresha miliyoni n'igice ku ishuri bikamuyobera. Naho kandi umudepite mu ishyaka NUP rya cyaguranye Rwatarias Bobi Wine yatangaje ko kuwa gatanu w'icyumweru gishize abasirikare mu ngabo za UPDF bateye urugo rwe nijoro baje gusaka ko cyaguranye Sentamu yaba yishuwe mu rugo. Uwo mudepite bivuga ko ari inshuti ya cyaguranye, bakeye ko yaba ari iwe, cyane ko amatora yo mu kwezi kwa mbere yahise ahunga avuga ko ingabo zishaka kumugirira nabi. Abadepite benshi muri iri cyaka bamuziye bagaragaza ko ingo zabo zisako cyane n'abasirikare bagamije kureba umunyapolitiki wagize amajwi ya kabiri kuri Perezida Museveni ari gukunze kuvuga ko yibwa amajwi. Uwo mudepite wo mu karere ka Kayunga yavuze ko abaturage kuri ubu bahe mu bwoba kuko no mu tubari ujya kubona ukabona abasirikare baraje bateruguye abantu bose hanze bashaka Bobi Wine. Inzego z'ubutegetsi muri Uganda zivuga ko nta cyaha uyu mugabo yakoze cyatuma ashakishwa, ariko ubwo akunze kuvuga ko abasirikare birirwa bamuhigira hasi no hejuru nubwo nawe atagaragaza icyo yabazira uretse politike. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi aherutse kuvuga ko azica Kabobi nk'uko akunze kwita umunyapolitike, ndetse nayemeje ko yica abarwanashyaka be 30 nubwo abavugizi be bavuze ko batabye nta mugambi wo kumwica afite koko. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika Manitswe Depite John Kagucia wagara akarere ka Mukuru we ni mu nteko ishinga amategeko yashinje ubutegetsi itegeko muri Kenya kumira ubundi butegetsi yakoreshejwe ruswa n'inyungu zabo mu badepite bakabaye bavugira abaturage. Uyu mugabo yavuze ko buri gihe abadepite batumiye mu biro by'umukuru w'igihugu buri wese avana 100 by'amashiringi, ndetse ko benshi basigaye bashaka ko bahura na perezida kenshi ubuyigwizaho ku kavagari k'amafaranga. Uyu mugabo ikinyamakuru Destiny gito kimusubiramo ko abayobozi b'inteko ishinga amategeko baguzwe na Perezida William Ruto hamwe buri wese asigaye atekereza amafaranga azavana muri leta kurusha amategeko afite akamaro azatorera igihugu. Uyu mugabo ati buri gihe iyo mugiye mu biro bya perezida babaha ku kavagari k'amafaranga gibara yamaye ndayanga, ariko benshi barakize kubera ubwo bufaranga baba. Abanyapolitiki ba Kenya kuri ubu ngo barajwe ishinga no kwiyunga mu mashyaka bagamije imyanya umwaka utaha mu matora, ntawe ugitekereza umuturage kandi bose babeshya ko bahagarariye. Kuva 2022 ishyaka UDA ryafata ubutegetsi muri Kenya ngo rura mu nama n'abayobozi b'amakomisiyo atandukanye y'abadepite mu nteko ishinga amategeko, kandi ngo nta gitekerezo kindi gitangwa kuko baha amafaranga kandi ntawe uyasubiza inyuma.